Cela ukukhuluma nawe ngoba vele ithemba sekusele kancane ulilahle yabona. Cela ukukhuluma nawe ngoba ithemba sekusele kancane ukuthi ulilahle. Ungasalilahle manje, ungasalidedeli. Ithemba into okufanele ungasayiyeki manje ngoba sengikhona ngizokunikeza elinye ithemba phezu kwaleli vele likhona. Ngane zakwethu, lento kaJesu noma levangeli esikhuluma ngalo lidala. Ebudaleni balo nalaba sebeshonile nalaba sabadlule nasemhlabeni batshelwa ukuthi lo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu olindwayo. uNkulunkulu akadedeli ngesikhathi sakho kodwa udedela ngesikhathi sakhe, okusho ukuthi mawufuna into yakhe uphoqelelekile ukulinda isikhathi sakhe. Bayingozi abazalwane abathi bengathandaza kudlule lesesabe isikhathi abasikalile bese beyayeka ukuthandaza, kanti abasazi lesesikaNkulunkulu abafowethu. Kodwa ngizakuthini mina ebantwini, kanti abasazi lesesikaNkulunkulu ukuthi siyakufika nini. Bafowethu ngicela ukuzoninikeza ithemba, ningayekeli. Uma sewuzwa ngathi ukuthi yekela nje, ungayekeli. Thandaza mani bakithi, kuzobhala kahle, thandazani ningayekeli, thandazani ningadikibali, pray without ceasing ngoba lo uNkulunkulu enithandaza kuye uyezwa. Sanibona.